thola ka matšhentšhire jo bohle ka mologolo gona ke dumetša le ena ntate Mokoto ke dumetša le baberekedišane ka ena ka mo studiong hei ba tseba bana bešo mo lefatshe go boima go bothata o na le ntate o mošo le ena wa ngaka o ka re ke bona ba ga Makhubela e bile ngaka e kgologolo o hlalosa yona meboya ye o le a thoma go e lemoga ka morago gore meboya ye ke ya Satane e wela ka go Satane so o hlalosa dilo tše ntši bana bešo a re mothaetšeng le ga o ka kudu ka re o bolela setšhankane le tla mutwa ba le tsetswa go setšhankane ba bangwe jalo o bolela bongaka ka moka gore bongaka bo dira jwang bo lekganyane ba dira jwang ba roma meboya ye gore e ba nyakele batho ka mokgo a bolelago gore no mo bongakeng go dirwa ke dilo tša go Satane fela a re ke re mothaetšeng bana bešo ge a hlalosa ka bomangaka jwa gago mohlomong re tla hwetša se sengwe ra tseba gore no go etela batho ba mo dingakeng ka re o re ka mogare ga dihlare mokgwa noga o gona o re no kore tlhare se sengwe se ba se šilago ba tšhela noga mokgwa noga ka mogare ka re go tše le gore ba ešidi ka gara tlhare se jalo wa bona gore batho ba consultago ba mo kotseng a re mothaetšeng ko ba mamedi o a tsenana jalo ke mo topile gana mo di-social media di dingwe gore ke tle ke le kušena ka re ba bantšhi ke buša gore ke tibiti ya kgale nako ke sa tsamaya mola morago ke sa tsamaya tšetela dikereke tša dikhalti jalo ka e topa mo ga khalti mara a hlalosa ka boloi jo bebe ba bo dira a re mothaetšeng ko wa latela danko hlakahlela ku humelela leswi mina ni munhu loyi ni nga kulela ekerekeni se every time loko u etlele yi tata mimoya leyi va ka va ni kombeta mirhi yo hambanahambana kombeta na matirhelo ya kona se ka kereke la ni ri ka yona va tsandzekile ku lwisa moya leyi se ni kumeka manje na mina se ni nghenile la se a ku ngheneni ka mina la vunganga lebyi bya hambana byi ringana vunganga byi hambana hi tindlela leti byi hambana into 9 categories n'wana le bya deep fana na swona leswi vonaka ni vona ku tirha nceka wa ntima la yena a hi tirhisa miceka ya ntima hi nga tirhisi tinghala na leswi swin'wana swa swiharhi swi kombeta matimba leswi a hi ri na matimba ya ku ri swi kota ku ri u can build na titokoloxi ti hanya then hi kota ku nyiketa van'wana va ti lavaka hi leswi a hi tirhisa swona mina I was a second command ka munhu loyi a ni tirha na yena hi ku ya hi history ya muti wa ka hina hi ku va davuka Lesotho ivi va aka hala Limpopo va ti vitana ku va ka Makhubeni i va kwena se hina hi nga in charge a ku yimiseni ka tihosi ta xintima yimisa tihoko manje ma swi vona ku ri vunganga lebyi ente ngopfu kusi na tin'wana tinganga ti tata kwala fika hi ti lunghisela ti famba ti ya ku tirheni loko u lava xipuku hi ta ku endlela xipuku tshama na xona u ta vona wena ku ri u endla ni yona hikuva loko u vuya na yona la ka mina ni nge yi mukeni ya wena kusi a ni u yi kombereni se a hi tirhisa sweswo ke se ke loko i ya le ndzhaku leyi i langutisa vanhu vo fana na vo Shaka Zulu na vo Mshweshwe na vo Sobhuza lo leswatini tihosi letiya hinkwato a swi tirheriwa hi lava rixaka ra ka hina hikuva sometimes va ta fika va ni byela ku ri na nkarhi wa ku ri i khongela xikwembu xa Afrika mina ni nga swi tivi ku ri ku na xikwembu Afrika nkarhi waloyo a na ha ri kerekeni kambe na khongela xikwembu xa Shaka Zulu na Sobhuza na Mshweshwe se nte loko se ni nghena la hi la se ni nga kuma ku ri hinkwayo madimoni lama sukela ku na xikwembu lexi i mani vito ra xona se vito ra dimoni leri a ri vitaniwa ku ri inkomo ya lwandle hi xizulu mazulu va n'wi vitana ku inkomo ya lwandle se lava Lesotho va n'wi vitana ke khomi ya lwandle se ivi se ku va na luya a tshamaku amatini hi n'wi vitana ku ri i Mhlanga hi yena yimisaka tikereke
kuri lava lavaka va profita va lavaka ku va na tikereke we consulta yena luya mhlanga hi yena yimisaka tikereke to fana na anti mavita tikereke nge hlayi. All right, swi ta hi ndlela leyi. Khomi ya Lwatle I wanuna mara wa cinca van'wasati. Se i nga n'wi tivi ku ri I xiyimo xa munhu wa mfutamani. Se a ya bebula n'wana a vitana ku ri I Mandzave a bebula vo Mahasani. A bebula vo Mahasani hi vona va nga in charge ka mirhi leyi nga kona. Laha tin'anga loko ya cela mirhi, we first consult Mahasani, yena n'winyi wa mirhi. Mhlanga wa mati I Ndzundza, I nyoka leya Ndzundza, I n'wana Mandzave. Liya ya mati ya Ndzundza leyi thwasisaka na va ndhawu lava ku teka xindhawu, we consult Mhlanga. Loko lava kereke ta ku nyika kereke to fana na ka ZCC yi yimisiwe hi Mhlanga. Ti hlayile mani hikwalaho ka ku n'wana na n'wana munhu loyi a nga ka ZCC loko hi ku teka u ya matini ya ku nghenisa matini. That's why mi vona loko va fika lava ku na tinyoka ti va karhataku I vana va Mhlanga. I vona va nga va gada vana va ku ri va va gadini. Times loko a lava sacrifice u ta teka un'we wa vona laya. Sweswi mi vona ku kuma loko van'wana va ya le matini a va ha vuyi van'wanyana. Se swi tirhisa sweswo ke se vun'anga hinkwabyo a byi lawuriwa hi vona lava va Khomi ya Lwatle. Because hambi wo suka sweswi ya nghena Zimbabwe Mozambique hinkwavo lava va le hansi ka Khomi ya Lwatle. Sometimes munhu ta suka la a ku ni ya landa murhi Mozambique ni ta ku dlaya. Mozambique a ku na nchumu, Zimbabwe a ku na nchumu because xi nga ta kuma xona I magic. Se loko hi ta lana hina tin'anga hina vangoma tin'anga a ti vulavuli ntiyiso a va ma tivi marhambu. N'anga loko fika ka yona hikusa ni ku na mavabyi lama venge I mahlale khona emuntwini. Loko fika laha na swi tiva vhele ku ri karhata hi milenge ta fanele ku byela ku u khome hi milenge, khome hi matsolo, u khome hi soto, khome hi makatla. I n'anga yaleyo va gesa. Se loko u gesa laya wena u ta pfumela na yena because ani loko u nghena laya a ndumbeni ya yena. Alright, ngene ku lo a hi ku wa nghena laya u ta ku consulting. First you will be taught ku ri watch body movement ya munhu luya ku ri famba njhani, loko a tshama hansi u tshama njhani. So if wa vona ku wa strugglisha ku tshama, so now you know automatically okay u na problem ya nenge kumbe u na problem ya xisuti. Se hi laha u swi kumaka kona ku ri okay hayi swi va ku munhu wani u va byela loko se ni ku byela sweswo a wu ta pfumela hinkwaswo leswi ni ku byelaka swona. Ivi se hi ta ka vangoma na vona va na ndlela ya vona yo hlahluva. Vangoma hi ri va bariwa, tinhlolo ta vona ti vitana ku I riwa. Nakona la ka riwa a hinkwavo lava tivaka ku riwa ri bisiwa ku yini. Mina u tiva ku loko riwa ri wisiwa ku yini a wu cinci nchumu leswi ti nga wisa xiswona. Mina swi vavisa sweswo swi nga wisa xiswona mara vo tsala swa va tsandza a va swi koti ku bariwa. It is only few lava nga ba ku riwa, maybe 1 out of 90 because nga suka la a hi ba riwa hi suka la ya nghena Natal Mpumalanga hinkwavo va ri tivi. Loko se va fanele va vusa tinhlolo loko va ba tinhlolo ta vona a ni va hambana phela. Ku na vangoma, ku na tin'anga, ku na tihila, a va tirha ku fana na va ndhawu va tirha hi ndlela ya vona. Vangoma hi leswi hina hi tirha swona a hi tirha vungoma hina. Se ntirho wa hina I ku mixa murhi a hi mixa mirhi yo hambanahambana. A hi ku sweswiwani ni lava ku ri u va na stroke, ni lava ku ri u va na stroke because van'wani va ta famba va ya le Marava Start va xava stroke hi mali yo endla 3000. Ku na stroke 1, stroke 2, stroke 3 swa hambana swi tirhi ku fana. Se ku na lexi xi baku from a hansi ku ya nhlokweni ku ri ba total shutdown a ka ha tirhi nchumu ka wena. Eko swona loko u xi tirheni ni fika ni xi hoxa la gate na ivi ni yimela le kule wena u fika u tlula
loko xi fika xi duvula laya swi herile wena a ka ha na ku pfuka hi ntirho lowu a hi tirha wona ene ma swi xavisa loko munhu a swi lava u ta swi kuma loko swi lava wa xaviseriwa mara i mele langutisa ku ri xavisela mani a ku nga ni xaviseriwi vanhu vo fana va ka va mani because vanhu va ka va mani loko fika hala va dangerous ngopfu a na va tekiwa hi lexi manje va mani va nekiwe matlhari ya serious a swi nyikiwa vo papa hikuva vo papa ne vo big boys phela loko mi tshamile mi kha mi vulavula laya ku ringetiwa leswi na leswi ku a hi endleni leswi mi endla a hi endleni leswi mi endla se mhaka leyi karhataku la i happy hambi wo va na mali ya njhani hikuva swo fana na mina a ni tirha lava nga ta va ku ha hi bohe stroke na tshungula because na swi tiva ku ri xi akiwe yini yi tele even na van'wanyani phela mi kuma ku munhu a vabya ku na AIDS kasi a hi AIDS kasi mavabyi lama nga lo cheriwa hi n'anga ka wena se vanhu vo tala manje hikusi manje a va swi voni va ta tsutsuma va ku no i AIDS hi lama van'wani va vitanaka ku ri le Swazini va vitana ku ri i mahlungu mahlungu loko u tirhise wona loko u fambe ya hlangana na munhu luya obvious se swi herini loko se u tirhise wona se a ya tirhisa hi vo papa lava mi kuma ku ri va siya vavasati le makaya le va ta ku cirheni na Joni hi vona va tirhisa mahlungu a ni va suka va ku no a va thembi vavasati lava vona se yena loko mhani o suka na yena o endla swo huma ndleleni swi va ku ri munhu luya wa yena i fambeni hikuva ku ba ka wona ya ba hi ndlela leyi loko ya ku ba ku ta huma tindleve ku ta huma ngati hi tindleve na hi tinhompfu na hi matihlo ene a ku na western doctor nga swi tshungulaka sweswo because loko u aka mahlungu laya ku tirhisiwa swiharhi swo hambanahambana swiharhi u tirhisa swiharhi swo hambanahambana loko aka hlungu leri loko ri kusuka la na tinyoka ti kona kwala ndzeni nyoka leyi yi nga ta fika yi ku luma la phakati se swi herile swa wena ka ha ri ale nga ta yi vulavula se mara loko u twa ku ri ndhawu leyi ku tirhisiwa mahlungu ku fana na le ka Zulu loko u twa ku ri u ya ka munhu wa munhu vavasati va le va ta ku vusa ku u hi ndoda loko u ku yebo n'wi hi ndoda so loko ku a wu swi tivi ku ri vulavula hi yini u nga pfumeli se loko a ku vusa ku hi ndoda are you a man u ku hayi a ni n'wanuna mina mi ta vona chuchela a humesa murhi luya ku khothisa wona ku ri loko murhi luya u nga tirhi la ka wena wanuna ivi se ku ta mhaka liya ya vupapa lava va ku Makhuveni nsati wa mina wa karhata mani hi nga n'wi lunghisa njhani ku ri a ni yingisela se ni ku hayi a swi karhati hi ya teka nkonkolombani xi kona lizati liya yi tshamaka la Maribyen the whole day a yi suki yi dya yi ri laya loko dyambu ro huma hala ri ta tshama efeyisa le loko ri pela yi jika yi langusa le loko ri pela dyambu yi nghena gojini mundzuku the same routine se i teka xona xiharhi lexiya i mixa xona laya loko se u aka korovela leyi hi aka korovela phela la i ta sungula i humesa hala na misisi na le tinhompfini na ririmi hinkwako u mixa u hisa ivi i faka nkokolombani luya ke yena mahlale khona luya a ku na laha u nga ta ya kona hambi u ku ba munhu luya ya tshama kona laha a ku na laha u ya kona no tshama laha hambi vo hayi mhani lovile u ta ka hayi mina ni ta fela vukatini a wu helo ka wena u huma loko nuna wena ku byela ku a hi fambi hi ya shop ivi se ku tale ya vopapa va buwa hi mijikanelanga loko ri huma dyambu na yena u ta jika u jika na dyambu na yena a nghena ndlwini a nga tirhi a nge tirhi phela a ni rute u lava ku ri a va a tshama a ni ta ku hayi u tsutsuma ngopfu munhu lava va stable okay ta ku nyiketa lexi xi lavaka then ta ku nyika mijikanelanga u ta tshama laya every day so tla ku teka xitulu tshama laya loko ri pela u nghena ndlwini loko so vuya va Makhuvele so ya ngidina lo muntu ngoba akafuni ukusebenza loko a ni to lava mijikanelanga hi waloyo mijikanelanga wa wena
loko se manje na wena se manje ni vona ku se nga ku se wa tlhariha manje loko se manje se ila ku tlharihela nuna lo so tsutsuma na van'wana vavanuna se u siya luya tshamele laha loko hayi ta teka murhi wo karhi hi ku ri ta n'wi chucha phela swa ha chucheki se ku bohiwa na wena manje mi boha mi ri vambirhi manje mi tshama kwala kaya se munhu a nga ta mi chucha kumbexana loko ko va na n'wana a tirhaku yena nga ta vona ku ri mani na papa va dyala kaya loko se va ka va tirha hi vona va nga ta vona ku sani hi vumbirhi bya n'wina ma ha tirhi loko se mi bohe mi jikanelanga mi ri 2 se laha ku humelela timhaka leti matirhelo ya hina laha a ya nga ri kahle wona because sometimes you will answer direct ka demon area so unfortunately uta teka instructions from ka mina ni ta teka ka senior mina yi teka instructions from ka khomi ya lwatla so what happened leswi a swi ni vava a ku ri mhaka ya ku ri mfowethu se manje a hambanisiwe na family ya ka vona because what was happening ku ri khomi ya lwatla se a nga ha lavi mthunzini aba in contact na family ya yena se i fanele a hanya ri one he must live alone so ibe swi ya fika nele ka mina futhi se na mina I must break contact na family ya mina ntsika vana va mina na nsati wa mina na ti parents ta mina hikuva swi fanele hi landzelela luya senior ya hina hikuva phela loko mi nakisa munhu lowani maybe ina mali yo tala munhu loyi mara what's surprising u tlela amkhukhwini wa maplastic a nga melanga a va na wasati hikuva se these demons I lavi vavasati ku ri munhu wa xisati is enemy loko i fika ka khomi ya lwatla hikuva a ni ri yena wasati manje wa lava n'wansati yena ri n'wansati loko i thwasile i ri n'wansati hi yena wanuna so a wu fanele ku ri u va na vanhu lava hanyaka na vo fanele u hanya u ri one se ku fike laha kuma ku ai mina se swa ni karhalisa life le a na ha yi lavi because ku ye ka huma rito ra ku ri ni fanele na mina ni sacrifice-iwa manje ni fanele ni sacrifice-iwa in front of my family lava va nga tinganga lava ka makhuveni not just munhu nje la nga tinganga ka makhuveni fanele ni sacrifice-iwa so that ku ri vunganga lebyi ta va strong ivi se ku ya va na vunganga byin'wana futhi na byona if u lava vunganga lebyiya va endla timhaka ta ku ri hi ku dlaya for 2 years loko u fa after 2 years wa pfuka futhi u nyikiwa vito na xivongo a wa ha tshami kona laha ku sa ni family ya wena se yi tiva ku ri wena u file se va ta ku kombeta direction laha u fanele ku ri u ya tirha kona vunganga laha u nga ta tirha kona u va hi powerful hi laha hikuva munhu wo fana lo phela a nga hafi a ni se u file loko u fa na ko loko se ku fika nkarhi u fanele u vona ku ri u teka one ka family ya wena le u nga ta yi kuma le mahlweni ku sa ni fanele u va na family futhi you need someone to come and help you loko ka u tirha swilo leswi hikuva se fana na mina a ni fanele ku ri ku sacrifice wa mina so my daughter a yena fanele ku a ta take over so loko ni hleketa ku no man she's still young ku ri a nga nghenela ka swilo leswi until one day ke na ku se deliverance ya Mrs Parukman kambe na vo Chris that devil loko boy ku sana hi tirha na tinganga letikulu ta Limpopo vo Dr. Hlatikulu vo Dumakude va tiveka na le ka ti radio mara hinkwavo ku loko va fika laha ka nkulukumba wa mina va ta fika va fika ka luwa ka nkulukumba wa mina hina hi fanele hi famba ya va celela murhi ya va landzela murhi le ntshaveni va landzela murhi mara loko nga swi tivi ta hey those guys they are big a va tivi nchumu vanhu valavo a va tivi nchumu a hi fanele ku va ya ka luya nkulukumba hina a va endlela hinkwaswo loko fika lava va nge hela ku yimisa hogo sweswi ku yimisa hogo lexiwani ku fakiwa mafurha ya munhu laya that ghost hi yona yi yimaku laha yi sirhaku ku ri vanhu va nga koti ku nghena la phakati hi nga ta ku witches from outside that's why mntu va ku hey laha hogweni a ku tlangeriwi because hi veka ti-ghost letiya all four corners ya ndhawu liya ku tirha ti-ghost letiya se vanhu vo fana na vo
na vo ri khanyana ti ghost letiya la a ni va tshama na tona la vona titlu letiya ta vona letiya wa ti Roma a go sepela le mpatlela batho ka gore a ne re we all know that gore ha re fitla mo le lo phila ka re khanyana sepela le mpatlela batho di khutleng tsena tsa lefatshe vata that's why mko everybody utla gore re a phila mo le va tirhisa wona moya luya lava loko every time loko kereke yi va hangalaka someone fanele a sala a swi ke endleke mi vuya hinkwenu even na vuhosi va vanhu va ntima loko ku ri na mitlangu wa vuhosini wani fanele a sala because ku na tingoma laya ti nga endliwa hi ti-human flesh ngoma so hi swona leswi swi tirhisiwaka ngopfu la ka vun'anga la mi ta ku hluphekeni hi ku swi vun'anga a ku na nchumu laya hi ku ku fike nkarhi kuma ku se ni karhele manje ku tshama ni kha ni khisamela nganga always ni tshama ni nga tsakanga moyeni wa mina hi ku they will teach you ku ri u nga vi na ku tsaka amoyeni wa wena munhu la nga tsaka a nge swi koti ku dlaya munhu un'wana so but if u tshama u ri sad because this is what they are teaching you every day loko ni famba la ni nga va ni kha ni smile physical mara inside I'm sad because there was even na ku rest a na peace of mind every day na majambu loko jambu ri fika la ni fanele huma ni emagatini I must go and stand at the gate nangusa ti direction leti hinkwato ta yi4 ku ri murhi u tata hi wihi direction ku na munhu a fanele ku a tata ku hoxa hi murhi because we are always fighting nkarhi hinkwawo ku na munhu u tshama ku lwaku na yena then ivi se ku vona lava va ti lightning ka ha ri vona lava u lava lightning u ta yi kuma se ku na yin'wanyana loko u rhumela lightning laya ka that la nkwana lo u tlhavaku hi kona laya ka that edge ya nkwana u tirhisa murhi laya u faka murhi loko lightning liya yi ta I just throw that nkwana luya then loko yi ta fika yi contactana na nkwana luya yi vuyela back ka n'winyi wa yona loko yi vuyela back ya nghene la yi fika la ndeka khwiri explode so ku hale xi va nga ta xi kuma xa wena handle ka tintangu ta wena la u nga ta vu tshame kona loko swi ya explode endzeni ka khwiri ra wena se loko u aka na tona ti-lightning u yi tirhisa na makondlo lama ya vufukuzani when you use ku na tifukuzani letiya ti endlaku misava yi ku a henhla i tirha swona leswiya so loko swi ya le ka wena le xi nghena hi laha xi hlangane na mafurha ya mantindani when it gets there it is combined with the matindani fat hi ku swi mantindani hi xona xiharhi xa fast la misaveni so swi teka ti-second loko ni ri la ku ri xa fika le a venda if you send that lining a venda mi le ku nghenisa mantindani for protection ni tirhisa nyimpfu hi yona nyimpfu leyi tirhisiwaka nkarhi wo tala to protect hikusa a ni ma swi tiva musi yi ba hi lexi ku tirhisiwa yona nyimpfu liya se swi swo fana leswiwani wa swi vona ku okay I am well equipped mara I'm not happy se ivi ku ya fika siku rin'wanyani ke loko se ni ri kwele Giyani se hi loko se ni ya kuma rito ra ku ri no ni fanele ni ya kerekeni hikusi leswiwani manje a swa ha ri kahle for mina hi loko ma that spirit yi xi ta ka mina xo ku hume